Arkwiguraho mushomo Grandfather Didas Nshekanimanya orumukuru w'eby'obwegyese habwa Archdiocese ya Mbarara agizere ngo abeegyesa bino kwongyera hamishomo yabo kuba basa kutunga bukugu burukumara atoshanga omuntu ngo kuyarigiro omukoregi yatagumize munashoma atoshanga ebyashomere bitachikora nabwecho omuntu yanaenda kuba relevant narishi kuba kuguma omutindo kuguma mustari nkoko ururimi rwatabojo bagamba natekwa kureba ngo yaguma na izusya ebyashomere kandi agarika shome bindi ebyatarashomere nkai omu skuru kandi nabandi abashomere byabo naraba kubimanya nabo bamwegese okwatanisa hagati y'abeegyesa omwishomero n'enshonga nkureta shemerire kure kwenyuma Father Didas ari kugira ngo ekintu kikuru omukuhika kwa buri mweji wena emishomeji n'emirundi munonga abukuba neyamba abeegyesa okutunga obukobyo bwingi nangwa ne experience kwongyera iba kumanya kubasa kuyamba abeegi eba bahire okuzokora washaka wafuna yebindi omwana owahereza ebintu buzima atunga ebintu ebiribyo kandi ayongera experience akwegesa abana. Our core business as teachers, as educationists is academic. Sure, academic or every day you may talk about what when the results come people will ask you obo inaba nabangai ha begine makumyana oire mbangai makumyana okubanza inezingai ino it must always reach you. abatebekanisa b'omushomo gw'aba Archdiocese of Mbarara Teachers Association bagira ngo ekintu kija kuhera chango okutungura omutindo gw'eby'obwegyese tebekanisa mushomeji kugenderera kureba ngo abashomesa bitu twabagujura okumanya ngo twadutaga refresher courses so okujura kureba ngo bagenda nare kutambura ebyo bwiro kuko ebintu bijude ntekateka ngo umushomo w'izoba ukishamina za kwesire bino kukugamani abashomesa ba wizoba icyo kugira cyangwa cyo baganyirwamo kandi bagira icyo bahwera abana bituna munonga abecyamushaje babamba bakuru kuyarengera ninga shobora kuganisiza kugira ngo baze gukora ibigezo byabo byabo omushomo gurumwe abeegyesa b'amashomero gatari gamwe na gamwe okuruga omu mashomero ga Archdiocese ya Mbarara ahabwa TV West nde era akiza.